салом бинандагони азиз, боз бармегардем ба барномаи варзиши қавитан. ин навбат дар меҳмонии мо иштирок доранд ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон устоди муҳтарам қобилиҷон Зарипов. саломат бошед абдурабиҷон. ман имрӯз бисёр шодам ки маро ба инҷо даъват кардед. медонам ки шумо ба дунёи варзиш ворид ҳастед. танҳо санҷиши устувории бадани шуморо дида мебароем ва оҳиста оҳиста ба дигар зиндагӣ мегузарем. лекин пеш аз ҳама мо як маротиба ба тарозу баромада вазни худро месанҷем. баъд шурӯъ мекунем. саломат бошед. 79 қариб 80 килограмм. дар барномаи имрӯза кӯшиш мекунем ки ҳад яқал вазн поёнтар шавад. шумо бинандагони азиз, мо вазнро кашидем, дидем 79 қариб 80 килограмм аст. дар ҷараёни тамрин кӯшиш мекунем ки андаке ҳам бошад, вазни устод бартараф шаванд ва асос аз ҳама санҷиши устувории бадани шумо ҳаст ки мо мебинем дар ҷараёни варзиш. мегузарем ба тамринҳо ва барои обутоби бадан. марамат. хуб устод, ҳозир мо аввал баданро каме гарм мекунем дар ҳамин дучарха лозимоти варзишӣ. баъдан баъд аз ин ҷо баромада дигар тамринҳоро шурӯъ мекунем. ҳозир каме пойҳо ва баданро гарм мекунем, баъд шурӯъ мекунем. аз пойро ин ман истифода бурдан метавонам, наметавонам. ман вақте ки хурд будам, авам ҳамин хел буд, великои ҳамин. ман ин хел хурд ки будам, ман қадам ки паст буд, ин хел аввал ҳай мекардам. хел шел гумтуна ин хел кантон ки баланд шуд. мо камтар кунем, намедонам имрӯз шумо камтар ман ба кӯмак мекунем. ҳатман. саломат бошед. бале. оҳиста пойро зер кунед, зер кунед. манам хел. хуб. оҳиста оҳиста манам менишинам. мо якҷо шурӯъ мекунем. хуб, саросима нашуда. аввал оҳиста оҳиста. шумо метавонед аз суръати паст шурӯъ кунед, баъд ба суръати тезтар. давраи ҷавонӣ, наврасӣ шумо чӣ хел гузашт? деҳот ки буд, ман аз ми хурдӣ овозхонӣ мекардам. ҳамин дарав мегуфтанд, колхоз буд, дарав мерафтем, дар дарава ман овозхонӣ мекардам. ҳамин чел гумтон, ҳамин лекин бисёр як қадам майде как буду, лекин бисёр чаққон будам. чаққон будам, дар тамоми базмҳо суруд мехондам. ман медонам ки аллакай маълум аст ки шумо чолок ҳастед. ин ҳама қувва, ин ҳама нерӯ, ин ҳама таҷриба аз давраи ҷавонӣ. деҳот ки буд, хизмат меҳнат мекардем. ман ростшагом то вақте аз деҳот омадам, ба донишгоҳи ҳунарҳои зебо буд он рӯз. он вақт қадам бисёр майда буд. ҳай имтиҳони аввал ихтисос ки буд, овозхонӣ буд, сурудхонӣ буд. ҳамин даромадам якум. ҳамон ҷам ҳамин авҷҳои баланда гирифтам. мумкин ҳамон обҳои шифобахши тоҷикистони азиз, деҳот буд ки ҳамин ихтисос баҳои 5 шуд. сони қадам бисёр майда буд. аз ми хурдӣ мегуфтам ай худо, ман чӣ хемиш дошт ки манам то ин баъзе думо борин то қадам дароз шавад. лекин ҳамин бовар кунед, ҳамин суруд бисёр ҳамон авҷҳои баланда мегирифтам. мумкин баъд ҳамин омадам, хат донишгоҳ қабул шудем, ҳамин баъзе вақт сарҳо мерафтам. якта ҳамин посмон буд, рӯззанак намемонд, гира мекардам. ҳамин бародарам ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон хурсамурод Зарипов, кас курси 5 мехондад. ба як чанд бор гуфтам охир ин ҳамин донишҷӯя. баъд фаҳмондан ҳавиам ман ҳамин то 4 курсия бовар кунед вазн ҳеҷ аз ҳамин 45 кило боло намешуд. ҳамин 4 курс шудаму ҷошон ҷаннат шад. болтаев будан. даромадам гуфтам устод, ҳамин 1 соли дига мондагӣ ки ман ба ҳамин 1 солам астрош катед, ман ҳамин донишгӯя хат кунам, баъд меравам. баъд гуфтам ки не якум вазнатон 46 кило шудааст, периодикам рафта хизмат мекунем. мана рафтем хизмат. хизматам медонед, хизматам ҳамонҷам обуд. вазн 1 килограмм зиёд шуду, шуморо дарҳол ба хизмат фарқият 1 килограмм. ҳамонҷам ҳар хизмати ҳарбия медонед. ҳамонҷам ҳамин хел шуд. 2 сол хизмат кардам сарбаландона, хизмати ватан модара. омадам, баъзе ҳамкурсам мана нашинохтанд. ин ки 52 рафтам, ман 52 кило шуда омадам. хат боло, дига
وزنم خوب اومدم دیگه همین یکی تمرین این خوب برای است. هر یک مرد بسیار خوب است. باز میگم که در دوره پیش یه چیزا نبود. من امروز وقتی که وارد اینجا شدم حیران موندم. برای همین سلامت باشن. تشکر زیاد همین از ورزش، دنیای ورزش، مشق‌های جسمانی. اکنون بینندگان عزیز ما رو پیگیر باشید. برای حافظه هم بسیار خوب است این مشق. آن همون راه نفس‌کشی که کشوده می شود. حاضر ما رو پیگیر باشید در تمرین‌های دیگری تلویزیونی ورزش پیشنهاد می‌کنیم. سلامت باشید. استاد حاضر استاد سرعت رو پایان می‌کنیم، سست می‌کنیم. می‌گذاریم با زینه‌های دیگری ورزشی برنامه قوی‌تر. من نمی‌دونم از عهده این برآمدم یا نبرآمدم. باهاش شما مخلصا می‌دید. حتما مشکل پایه‌های شما کمی گرم شدن. البته اموده هستم برای دیگر زینه‌ها رو گذاشتم. تمرین اولی امروزه برنامه رو پیشنهاد میکنم در یک جایگی البته کار میکنیم. پنجه دست رو آهسته بانوی پایها میرسونیم و در حالت برداشتن کمی بانوی پای میجهیم در جای خود میایستیم. همین خیلی اجرا میکنیم. شما آماده اید؟ با حساب میرویم. یک دو همین خیلی سر و شما نشوید. یک جای یک دو مجید یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک مرتبه دیگر یک دو. اکنون دست رو با دست قد میمونیم. همین خیلی پایه رو کمی راست میکنیم. 10 ثانیه میایستیم. 10 ثانیه 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 دو تا ارجمند میکنیم میخیزیم. یک دو خیستیم. بهترین عجیب. بینندگان عزیز انا بینید الکی در این سن سال هم جاهیدن هم اجرا کردن هم حتی زانو دست قد اجرا کردن. این بهترین است الکی. باز یک مرتبه دیگر همین عمل رو اجرا میکنیم. باز برمیگردیم با دیگر زینه. دست رو مونده کمی یک باز یک بار دیگر یک باز یک بار دیگر پنج. اناکنون دست رو مونده 8 ثانیه میایستیم. 8 7 میایستیم. 6 5 4 3 دشوار نیست. 3 2 یک. 3 مرتبه دست قد. یک دو 3 خستیم. عجیب. انا دیدید از من چولکتر هستن. عجیب. خیلی اسم میکنید خودتون. سلامت باشید. موندگی هست؟ دشوار است؟ نه دشوار نیست. نفس. روی نفس ساز. انا همین حرکت ها حالت ها آهسته سنجش اصولی بدن شما رو با تماشاگران پیشنهاد میکنم. سلامت باشید. دولتی من تاجیکستان ملتم آری نجاد وحدتی امروزی ملت جهانی نوکشاد آلی سامان گشت احیا تاجیکان سرجم کرد اهل عالم تاجیکان و تاجیکستان را شنا اهل عالم تاجیکان و تاجیکستان را شنا. اصلا حرکت انا همین از غرور ملی، غرور وطنداری، هویت ملی، شناخت وطن، ملت. بینندگان عزیز همین طلور ورزشی که ما همراه شما وارد گردیدیم این برای تماشابینان، برای ملت تاجیک، برای جوانان تاجیک به خصوص یک گامی بزرگ است. بسیار خرسند شدیم. شکرانی استقلالت که به این روز رسیدیم. اینو ببینید تمام جاها گل شکوفان، تمام همه جا به قصر ورزش دوست است. من از جوانان بسیار خواهش میکنم که از کارهای بیهوده دست کشن، آماده مشق کنن، تمرین کنن. البته اکنون باز میگذاریم بعد تمرین نوبتی برنامه ورزشی قوی‌تر ما رو پیگیر باشید. تمرین نوبتی رو اجرا میکنیم. من یک بار نشون میدم شما بعدا اجرا میکنید. هم خیلی راست میسید قامت تلاش میکنید. شما ورزشکار که من نمیدونم من از البته از داشت میبرم. من واری کامل دارم. 1 2 3 4
1 2 3 4 4 маротиба ки шуд бармегардед ана ҳаминро дошта камтарак шишта мебардориду поён бурда мебардориду поён бурда 5 маротиба боз ба ҷои аввала мемонед бармегардед аз нав иҷро мекунед. ман аллакай нишон додам шумо иҷро мекунед. 1 2 3 4 1 2 3 4 тез рафта таҷҳизотро гирифта мебардоред ба ҷояш мемонед шуд мебардоред ба ҷояш мемонед 5 маротиба то банди миён. ин амалҳое ки ҳозир иҷро кардан амалҳои оддӣ ҳастанд чунки ба инҳо камтар сабукӣ бошад инҳо бояд чолокона аз ҳамин хотир сабукӣ бошад наз рафтор мекунанд. бинагони азиз як маротиба дигар иҷро мекунем. 1 2 3 4 1 2 3 4 дарҳол рафта ҳамин таҷҳизотро гирифта оҳиста бардошта мебардорем мебиёрем. аз ӯхтааш мебарам ё намебарам? 1 2 3 4 1 2 3 4 анакун мегузарем дошта ой базмин аст ки базмин аст оҳиста дар ман нашавад агар ба ҷояш бизагам ҳаракат мекунам ҳаракат اگه داره پیش یه چیزا ببود خیلی من برام بلند نشد. یک مرتبه دیگه بس است. بهترین. یک نفس راست میکنیم. یک بار دیگر باز وزن‌تر بیارم یک تا دیگر. دستی که بیارین مایلش. میشود یک تا دیگر. بیارین میشه. شد تمام قبول. بیاریدی. ماش باشد ماش میکنیم دیگه. یه چیزی زور بود از کاش که در دهات میشود. در دهات ما سنگای اینخی میکردیم. چوبا میبستیم. دو طرف سنگ میموندیم. واه. آناینش کامل از اینش دا وزن‌تر. جویش را عوض میکنیم. اینا ما خیلی از سرینا اجرا میکنیم. من میگم در دهات ما چوبا میکردیم سنگ میموندیم. نبودیم سنگ میموندیم. اینم اوهان است تو؟ با اوهان یک جای شده ریزین خطی پشوندگی است. یک دو سه چهار. 1 2 3 4 اکنون میرویم. یعنی قامت از نه. اوه باش. وزن باشد ببینید. قامت از نه. ماش باشد ماش بیاین. شو دوستان فکر میکنم بس. باز یک بار دیگر از این وزن تن بیارم میشود ها؟ روحی نفس. ها؟ یک تا دیگر وزن میارم. آرام بگیرید به چی میشم من؟ خوشم میاد. علیکم اول که امروز وارد شدم امروز با آینده بیاشم برداشتم. حتما. همین قوی رودگی و جسه شما علاقه معین شده. علاقه مخلصان میبینن که شما چقدر چولوک هستید. از احتیاج برام باشم این باشه مخلصان میگم. وزن گپ زنم چند کیلوگرم است؟ 28 کیلوگرم. دیدید تماشا ببینید. باید باید 35 بدگی. باید 45. باید شما باردارم که اجرا میکنید. ها بیاره گیرد بکنید. میشود. بیاری ها بدیم خوش میشه. فکر آینده باشه آورده اجرا میکنید. جوهای ناو دیدم باور کنید من امروز بسیار خوشحالم که من تلویزیون ورزش در برنامه خود دعوت کردید. بسیار خوب است به خدا انا بسیار خوب است. تماشا ببینید عزیز ما رو پیگیری باشید میگذاریم بعد تمرین دیگر. با دستتون 1 2 3 4 5 مرتبه نشود 3 مرتبه و 2 مرتبه 5 زیاد شود 5 با بهتر با عجیب بهترم بله توپ رو داشته انا همین خیلی میدوید با جوی اولش میمونید 3 مرتبه 1 2 3 زانو خط نشسته باز با جوی اولا برمیگردید من سرود خونم بهتر است شما کار کنید من برای شما سرود خونم یک جا اجرا میکنید حتما میبرید سلام جا کی رفتین باشه یک جا آماده اید شما میبرداریم 1 2 3 جانه بس شد آهسته میمونید سه میروم وقتی که مشق کردین مونه دهت شما 6 7 8 9 من هیچ گمان نکردم که 10 مرتبه میزنند. سلامت باشید. خب زنر
тӯбро дошта якҷо хуб якҷо медавем суратро дар ҳамин ҷо мегузорем он тараф нигоҳ карда 3 маротиба ба зонуқат мешинем 1 2 3 бас 4 5 хуб ман ҳамин тӯбҳоро боздошта бармегардем ба ҷои аввала бармегардем یعنی تو بای من شما بردید کنید аз нав боз иҷро мекунем ها بو нафаса рост карда این همه کار مهنت بود است مهنت بود است меҳнат буд аст سلامت باشی یک سرتیل майлаш انا که من همراه فرزندم هر روز مشون میروم гумон мекунам бас аст беҳтарин سلامت باشید шуд در خط میگفتن که ورزش گروی سلامتی бинагони азиз фаромӯш накунед سلامت باشی ана ҳамин мисли устод кӯшиш برای кунем می‌روم. кардаста شکری هر یک پاره این نامه کنم شکری خاکی تاجیکستان میکنم تاجیکستان این دل و جان من است شکری هر یک خانه ای آن میکنم شکری خاکی تاجیکستان میکنم аҳсан 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 бинагони азиз бо овози ширин аллакай дидед ҳам машқ ҷазоб гузашт ҳам овоз کشاده شد акун кушода шуд машқо ба фикрам дар пеш меро интизорам اگه یک جا برآمد داریم آواز به فکرم چینگز میزنم جا آوردید که من اینجا دیده باور کنید دوره همون خورد بریم وقتی که در دیهات خد دیهات میدونید در دیهات این خیلی چیزا نبود ما خلطه گرفته قمپر میکردیم منم وقتی که از دیهات اومدم بسیار فوتبال رو دوست میدارم تا حاضر فوتبال رو دوست میدارم هم بلدچکی اشدی مخلصی اشدی هم پامیر بدم همین خیلی خد دانشجو شدم اکنون حد اونجا میروید خیلی آدم هیجان میشود صلحت داد میزنید گل میشد دو همین دوست دارم همین وقتی که پامیر وقتی که گل میزد که همین داد میگفتم هر روز ببینم که همین برادرم اکنون از چی از دلسوزی هم بلیطای فوتبالی که میخریدم گرفته روش میکرد که همین وای فوتبال نرود و آوازش با ندارد آوازش وایران نشد گفته برادرم همین چیز شماره یکی همین چی وای بدم و فوتبال دوست میداشتم تا حاضر فوتبالم دوست میدارم همین شب آها همین گیرای نیمار نیمار بیلام بسیار سوخته نه که حقیقتا باواریا حلال غلبه کرد غلبه کرد ҳа чемпион سلامت باشید. аст акун мегзарем ба тамрини навбатӣ ҳозир мо пеш аз оне ки дастпӯшакҳоро пӯшем як маротиба давраи ҷавониятонро ба ёд меоред من همین قدم که پس که بود خواهی جمع نمیکردم و یک مرد چیل هنر کم بگم لیکن به فکر من همین هنری که خدای تعالی میتید همه هنر خار نکنی همه هنر مثال شکل میگویند دیگه هنر به نچسبی همه هنر همین برکت هنر به خدمت کنی مهنت کنی برکتش خدا میداده хуб мегузарем ба дастпӯшакҳо дар барномаҳои гузашта ҳамроҳи субҳони ҷалил мо пайкариёрова мо танҳо ҳамин хел дар масофа иҷро кардем лекин дар барномаи навбатӣ мо кӯшиш мекунем ки ҳамроҳи устод якдигарро зарба занем бисёртар устод ман муҳофизат мекунам устод кӯшиш мекунанд ки зарба зананд ана ки мебинед ки зарбаҳои устод чӣ хел қавӣ ҳастанд ва устувории бадан инҳо муайян мегардад хуб омода ҳастем ман худро муҳофизат мекунам ба ҳар самт мегурезам шумо маро кӯшиш мекунед ки дошта зарбаро занед мешавад устод омода با شما منه با شما منه ман медонам қавӣ جمله کنید که شما که ورزشکارا бале оғоз мекунем бале бале раз бу беҳтарин бу як мартаба дигар бу як мартаба дигар устод ба инҷо зарба занед гӯш кунед як маротиба дигар
یک مرتبه دیگر بوز دهاتی به دیگه معلوم شد یا؟ معلوم شد اونجا با ضربه زنید ضربه زنید هوپ ضربه زنید هوپ باز یک مرتبه دیگر بیر بسیه من دلسوز خب سلامت باشی شغلتون ایش میکنید سلامت باشی بسیار بخدا خوب هست خب یاد دوبار دیگه بیام بوکس حلال یاد میگیرم حرکه شما رو با مسابقه روان میکنیم سلامت باشی тамошобинон азиз андаке ҳам бошад оддӣ ҳам бошад ин як лаҳзае ҳаст ки бо анам чеҳраҳои шинохтаи ҷумҳурӣ бо шахсиятҳои ҷумҳурӣ ки саҳми калон доранд як зарраам бошад тамринҳоро гузаронем вақти худро шод кунем вақти шумо ва худамонро шод кунем ва дар оянда низ боз анам хеле бохӯрему سلامت باشی суҳбатҳои гарму ҷӯшон гузаронем як маротибаи дигар бо анамин гурӯша мегузарем шумо 5-6 зарба мезанед ва мо барномаро ҷамъбаст мекунем омода ҳастед ҳай کنی ман неки як тараф меистам кӯшиш кунед чӣ зарбае бошад занед ду сарусима нашуд бале боз аҷиб боз як маротибаи дигар боз یک مرتبه دیگه عجیب الکی ضربه ها قوی رفتن شد ضرباش خیلی بود باور کنید ضربه قوی اگر من در جای همین گروش همه بودم شاید در زمین الکی من بچه دهاتی یک کم میدونید برای چی ضربه شد اما اخورد کم مشق میکردیم کم فایده داشت اون وقت با میام نبود ما هم دستی که میزیم دستها خوی میشود بینندگان عزیز در اینجا نمایش نوبتی ورزشی قویتن رو به انجام میرسونیم و آنو گفتن هموند که عین حال حاضر آخرین تمرین امروزه ما رو یعنی بعض نقاط نشستن رو شما باید اجرا کنید در برنامه گذشته سپون جلیلوف 27 مرتبه اجرا کردن و باید یک نفر پیدا شود که رکورد سپون جلیلوف زده یا 28 مرتبه یا 5 مرتبه گذرد و انتظار میشویم باز دیگر اشتراکچی رو اگر امکانیت باشد قربان تاشم هر برنامه نوگیری خود را دارد هر سبحان جان برادر عزیز مهربانی من تماشا کردم 28 بارها مکس چون تاجیکانه گم من تاجیکانه گم شده خستم خب اون کس لیکن من امروز با همین باکسی خود در آخر همین رکوردم نباشد کمتر رکورد نشون رو دیدم رکورد عالی خیلی ورزشکارا رکورد نشون میدن من همین خیام شما مرا دعوت کردین من از تلویزیون ورزش بسیار میندار هستم که باید دعوت کردن من از تمام جوانا از تمام همکسبا خواهش میکنم که بیاین یعنی میخواد در تالارای بسیار زیبا کشاد تمرین کنن در همه جا من سرودی مادر پدر میکنم در همین جا هم که جای بسیار کشاد هست امروز برای مادرکای عزیز مهربان میگم که مادری شب زنده دارم هز زنده باش مادری شب زنده دارم زنده باش قوه زورم مدارم زنده باش گرمی های خانم از مهری توست آفتابی نور بارم زنده باش مادری شب زنده دارم زنده باش حرف اول رازی تو آموختم اولین استادی کارم زنده باش روز عیدت مادری غمخواری من روز عیدت مادری غمخواری من پیشی پایت سرگزارم زنده باش مادری شب زنده دارم زنده باش مادری شب زنده دارم زنده باش
бинангарони азиз зинда бошед. Бинагони азиз, барномаи имрӯзаи варзиши қавитанро бо ҳунарманди шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳунарманди маъруф Қобилҷон Зарипов ки дар якҷоягӣ ин тамринҳоро гузарондем, аллакай як қувваву иродаи нав пайдо шуд. Аллакай боз дил гарм шуд ки оянда боз барномаҳоро ҷаззобтар гузаронем ва минбаъд боз ният дорем ки шуморо даъват намуда дар барномаи варзиши қавитан иштирок намоем ва малакаву маҳорати варзишии худро пешниҳод намоем. То барномаҳои дигари қавитан. Зиндабод Тоҷикистон, зиндабод Тоҷикистон, Тоҷикистон ба пеш, Тоҷикистон ба пеш.